Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigadu pari bata bani panorang sogoton pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kun hurnami bamu Bapa. Bani ganup dar layakmu. Nadup ijalona nami ari lopus ari jana bani panorang sogoton bui puha nami ibagas na oras-oras. Jana itambaham tong-tong. Abotohon rosia pentaron na humbamu laho mangarusi ranggianmu sura-surani hurmu ibagas parkuluhan nami asibade padang sogoton pe torangiham ura papikiran nai marhite hatamu ase ibagas sondang haliharoni hatamu matongon anami makorjaon nami siganu pari bae na sangapun nikuranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tongon namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sebut nerion. Nabu isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata sadarion Kamis tanggal 30 sada Maret tahun 2022. Ay matar surat bani buku Rom bindualu ayat 22 nama katahon sonon. Ay ibuto hita do. Haganup do manuppak hubani nama deyar bani sagala na marholong niuhur bani na bata nani diloni hun bani sura-surani hinan. Totu lang pala songgotan behita Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ibagas parguluhan ta sigano pari jupah kita bage-bage hamaholon asusahan sonai age si taronon na mandorap parguluhan ta jana si pataay boy mambahin hita gabi martambah-tambah mahomani agi bibani parguluhan ta pangahap ta bani sisinaligan use Bapa Inang rado humani agi si taronon pakon parutulero pakon hita apa beban hidup na eporsan hita ibagas parguluhan taon lambin padohorhon hita hubani na bata. Nah, napurlu takas bata ay marhitehon ni rigapan sigano pari nagabe si Jolomonta bani panorang sogoton isobut iboto hita do haganup do manupak hubani na madear bani sagala na marholong niuhur bani na bata. Na perlu bisa hali maningon ijolom hita politik na mga rusi aha na madiyar ibagas parguluhan ni ay masagala na marholong niyo hurbani ni bata ase ang ulang dong holong niyo hurbata lang ya rusi hita aha na madiyar bani ni bata ay ase boy pe ibidahon hita ibagas parguluhan taon sokat-sokat ibahen hita jana itandai hita ibagas parguluhan taon ahana madiar ahana masambor aima sanggah marhorja tonduna pasing ibagas parguluhan ta anggolang dong tonduna pasing marhorja ibagas guluta langboy ibedahon hita ahana madiar pakon ahana masambor jana napaduahon maningon takas bata ahaduga di nama diar bamu, aha nama diar baku, aha nama diar bata ra, berbagi-bagi nama diar anggo mangihutkon, rosuni hurta, aha nama diar anggo mangihutkon, pikiran ta atape logikata. Tapi nama diar nasinobut ni hatanine bata aima. Aha na hinarusukon ni bata humbata ibagas parguluhan taon. Ase gabe songon Kristus sita. Totu Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maolo hita manjalo hataon ase gabe sarupa hita songon Kristus. Tapi on masasitong ni pandiloon ta. Ay maase sangga ibagas manamandopa konsita ronon hita. Maningon tubuh do ibagas uhurta sukun-sukun sonon
Sanggah manaron ma Tuhan Yesus bani hayu parsila. Talup doai nani jaloon ni Tuhan Yesus. Sanggah ilosing ma Tuhan Yesus sedo halani dosani. Talup do nani ai ipahona hubani Tuhan Yesus. Jana sanggah mate Tuhan Yesus bani hayu parsila. Talup do nani ai jaloon ni age pelang dong nasalah ihorjahon ni. Ay maasi bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nama dia ibagas 10 tahun ay ma ase sarupa hita songon Kristus. Age ibagas sitaronon ni. Age ibagas samatean ni. Age ibagas hahirion ni. Natotu. Sangga ibagas naman do pa kon sitaronon hita. Ado sa sitong ni parutulon na bagkal bata. Ay ma manaluhon hisap ni daging ta. Tongon, ambit lang dong hisap ni daging ta. Totu malas luhur ta makorjahon arosun ni nebata. Tapi marhitehon nito ni napasing na marhorja ibagas dirita. Gabi itandahita ma bahasa musuh ni nebata. Hagigi ni nebata do hisap ni daging na marhorja ibagas dirita. Jana aima na maningon ilawan hita. Jana aima na maningon ikalahkon hita. Jana aima na maningon isimbili hita. Totu urah doai lang. Aima mambahin ase marsitaronon hita. Halani maningon ilawan hita doha ganupan hisap ni daging ta. Halani musuh ni nebatado ay. Imbang ni nebatado ay. Hagigi ni nebatado haganupan hisap ni daging ta. Ay maasi angko marsitaronon halani dosamu, marsitaronon halani hasalahanmu, lang manupak bani nama diar ay. Asi ulang di dah kita, sangkai horjaon hita dosa, marsitaronon hita le dosa ta ay, makorhon nama diar do ay, lang. Tapi marhitihon ni sitaronon ta ay ma, lambin meruji-ruji mahita ibagas guluta. Sosok donani. Anggo marutul au halani dosa-dosaku atap sosok donani au marutul age pelang dong huhorjahon dosa. Nah marhitihon ni sonai ma ididah kita ma sonaha Tuhan Yesus makop-kop kita ibagas sitaronon ni ay ma ihapkon hita sitaronon ta ay ma asing marhitihon ni panorangion na humban ito na pasing. Ay mana madiar bata sa sitong. Asi marhitihon ni sitaronon na dong bata. Lambing itandahita matongon. Bagal ni pakolongi. Bagal ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus subata. Ay maasin lang perlu hapen hita mabiar. Por ini pe ibagas 10 tahun. Madopakon. Sitaronon hita. Halani hapor sayonta hubani Tuhan Yesus Kristus. Halani ibotoh kita do. Sanggah ibagas na tetap setia hita mangerikon Tuhan Yesus. Jana marsitaronon hita halani mangerikon Tuhan Yesus. Manupak nama diar doha ganupan. Aha pe sitaronon nedopak kon hita ibagas 10 tahun. Halani aha halani ibagas sitaronon ta aima. Lambin merbagal ma holong ni hurta bani Tuhan Yesus. Ay maase salinari bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas saganjang niarion maningon do ipatotap kita uhurta. Ahape ne do pa kon hita ibagas 10 tahun anggo haganupan ay halani holong ta dopak Kristus. Malas mohurta. Halani tondina pasing ma na mangurupi hita tondina pasing ma na mambere hapentaron hubata jana tondina pasing mahumay na mambere haguguhon bata ase ibagas sitaronon na idopa kon hita ibagas 10 tahun lambin marbagal ma holong ni hurta bani ne bata. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami bapa marhite tundumu nama pasing ini. Asilambin mananda bagal ni pakop-koponmu
sonage hidup ni hurmu. Na domma monobus kanami humbani pardosaon nami. Asigabi parrupe tongon hanami. Bani haguluhan sisa dokahni dokahni. Jana ajari hamma hanami homa. Asi barang ahape na ni horcahon nami. Jana parutulon na sonahape sidopak konon nami. Ibagas guluh nami. Pos ma uhur nami. Jana lambin tenger ma uhur nami. Haganupan na masa ibagas guluh nami. Manupak na madiar matungon in uban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jala merapakon tonggo nami. Amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni bata bapa. Apa persoalan ni tundui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amin. Horas mo ba't haganupan? Bapa inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andorma. Sanggah lambin. Ihapor sayay hita. Jana iarusi hita. So nahasa sitong ni bagal ni hidup ni hurni bata hubata. Maritihon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Anduar matongon. Lambing tubal. Jana lambing bagal matongon. Holong ni hurta. Bani ni bata. Jana lambing ihargaon hitama. Pandilo onta. Ibagas Kristus. Shalom.